Kwa ila ndio Veronica. Inye. Kwa yara. Nyako huyo musio. Na kuicha kwako. Hiyo ndio ngine tuikisia kwako na kwa huyo musio ni dota ni voya kana ngoto chendi no kunikilitwa madangu wote dango ya the Daily Nation na chako ni che dango ya the storm over GMOs. Tuise kana kuimport wakwa kana utume iwasi ndo sia GMO ni kwithitwe kwetete ibyo beyinge muno ndi wandito nende ni nguthangu ningelelia Mauvoo asu nende storm isu yogeletwe ni opposition leader olani Raila Odinga ndongo ya chama cha ODM na nguthangu ningelelia Mauvoo asu kwa withianu ithangu ni yake LENAH ya katatu Mauvoo ngi manengetu itwe ithangu ni Mauvoo makoneti health cover ya alimo na indi abe alimo kana be group ya alimo 12 methiwe masonga na mbe na masu amayende kethiani kana withie health cover kana ndebie maybe ya waya uitini ya newa contractor ngindi chula utwane Mauvoo asu kwa withianu ningo nengelelia mongoni wa ithangu yi Mauvoo ngi manengetu wito ithangu ni Mauvoo makoneti World Cup kwenda yambeisi muthanyani wa iyo ndi twisi nthi ya Qatar alani maustite World Cup yesu nimethiwe mathaukana itwa yukoda kana itwa yukoda na mende metho makimwa twili kwa bathaina ine muthanyani wa umundi sa umwecia wiyo aitukutha twetelete the Africa kwitha ithauka ilani Senegal ni ithauka na Netherlands nindi Mauvoo asu kwa ithanu ningo nengelelia thangu ni ya 3 na 39 Mauvoo langi manengeto wito ithangu ni Mauvoo makonete maombano ala methitwe matwa iwendi Egypt COP27 makonete climate change nindi measia kana no deal on emotions but parties agree to set up loss and damage ningo thangu nengelelia Mauvoo asu makonete kwebwa kwa ndi ila sithitwe sibiniro ni climate change na undu kitwanya kwithwa kitwanya kwapen ningo nengelelia Mauvoo asu kwa withianu ithangu namba 8 Amusesia Mauvoo Ala Memathanguni wito uthiuni wa ithangu ya The Standard ni mailenye na lawa ningelelwa ni LENAH ve Mauvoo makonetie uneni kana mutongoi wa ngwatanio ya Azimio kuendea na kutetea mwenende yulu wa mbemba sa GMO yulu wa mathau ala mambie muthanani wa yo World Cup kana mathau ma kusindania kikombe cha dunia malame kwithwa maitwe wa ndi ya Qatar na indi no Mauvoo asu musesia no medio oingi ithanguni ya The Standard ithangu namba 3 Mauvoo ngi na su asomewa ni LENAH makoneti kana ndini wethangu ya The Standard yandikitwe rich nations to pay for climate change distractions kana ndeila sina ukwati nisikwithwa sijiba ndeila mbinyeye kana ndeila nja nondo wa uvendu kuanza even na ndi musesia ndi ulilikanya kana ndini wa kilungu cha muka muthanani wa mondeti 13 na nisia yolo wa uvendu kuanza even na ndi wana basanda kana ulawitha kwete kisio cha Eastern and ndini wa ngwatanio kana ndini wa foundation ya Green Foundation kana wetha maina nise yolo uvendu kuanza even undu mitelo vandwa na sindu cia muthemba ta usukuma kauntini ya Kitui kou ikala mitambo ni tu isa ya kilungu chabika ya mukatoka vike kunena nisia maundu asu ndula withitwe we muiyo kwa ndini ma na indi wona undu watu iga kana ndimoni si kwewa ila iwatambinie withia akikindu cha maana muno kumusesia ithanguni ya The Standard no kwithia Mauvoo asu mandila ndui sikuthwa siva ndi ila nja Mauvoo ngi ni Mauvoo makonete sei vala mekwasia molelo muiyo wa kisomo cha CBC measia kina ndivimbingi kana ni expensive kwa OU na indi Mauvoo asu musesia ngunengerelia ithangu namba 10 kati wa Mauvoo angi maingi Tuisise ithangu ni yake LENAH ya katatu Mauvoo makonete ndongo ya chama cha ODM ulani opposition leader kwithwa awetia kana and I quote we appeal to the people's representatives to lead this discussion with immediate effect and invite Kenyans to submit their views. This matter of grave nation importance cannot be decided in secrecy and opacity by the cabinet. Nendi niwethiwe endegethani kana withie niwendo apena representatives ma Kenya mbini wa kuchangia kwa kiki kutwa kana kime kwendekethani kana withie mbemba cia GMO ni cienda cia import wa ciaitwe mbini wa nditu na indi niwethiwe cia kana nondo ene grave this matter of grave nation importance kana ni kwitakwithinzi yakabule no kwenda ni kana Kenya withie nimethwa me represented na nimethwa mena representatives mendi ni wa cabinet isu ni kana with the decision ila ikwikwa ni yethwa include kila mundu wonde inditi decision kana ti utu okumwa ni cabinet meyoka na indi na ke Moses Kuria no nondekie andika kana asia ajendekeria kana withie o nyaicha kana ko importwa kwa mbemba isu ni kwethwa kwa endea na ko kanditu na indi ethwa asia being in Kenya
you are a candidate for death, and because there are many things competing to kill you in this country, there's nothing wrong with adding GMOs to the list. Nende also to see eswa trade maybe we ailesia ki nende to akilanilia amovo asunu mede dangoni ya kele dangoni ya katuno movo makona niti na asuna nende andu ala mai mambemba muno ai mi mambemba kisio ni chavi tuvali ni medhiwe mayasya kana mai kwendekedia ni kana withi mbemba isu sa jemoni se do sa import wandini wandito kana sio kandini wandito ndo the moment si alikandini wandito kwi maybe maisinda na sokoni kana marketini kuta na mbemba sioni siku idho asibe ya na indi governor kana senator wa county isu kana wa Rift Valley ni withi we endekethia asya kana metele ni kana aimi market mbemba sioni kana withi ni mabiki ya kuta undu batonye kanundu mete GMOs medho manangia alangi soko ndakusoma mvua suni thangu ni akeli na yakatatu ya the Daily Nation. Na ile musese Mauvoo aswa nengelelwa LENAH no media thangu ni ya the standard thangu namba 3 naendelea nayo. Una news wa Moses Kuria ni uneni wele kumwa ni mutongoi. Pia netino attention. Aya ilango namba mwanza no ithia Mauvoo makoneti uneni wa Musumbi William Ruto vala wendekelise kana utavise muvea wa kwasanya wa koti kana KRA mavikie na kuongelanga kwasanya kwa koti kuma 2.1 trillion kubika 4 trillion naende trillion ina naende usune uneni wake Musumbi vala kanisani wa Kabarak CK naende ni chali kile bikire cha kutonga mubewa na chamboya naende either ayasema uswa kosanya koti no kwenda uvikie na kuongelanga kosanya koti nikienda uteresi ndia Kenya kuola ekoani kana makwani ala itaito Mauvoo suno media uneni wa munini wa Musumbi Rigathi Gachagua vala withiwe ayathana kukwata mbau na kukilia amuika anini hala mena ndoto ya kutwika ateti na indi ni uneni wake munini wa Musumbi Rigathi Gachagua Mauvoo suno media thangu namba mwanza Mauvoo sutu anengeleliwa ni Veronicah no media thangu namba 3 kwa ukuvitu isi che thangu yu namba 3 Mauvoo Ala manengeto itokana Mauvoo kwa wingi ni Mauvoo makoneti Dr. William Ruto kwenda atambukia musini wa Mombasa hiyo na either ayasya kana nemekwithwa mende na kwika audit ndini wa KPA kana Kenya Ports Authority ni kana withi ni mando amekasi ndu bailite na imaenda ma eradicate poverty kana metumia kiuni kana withi ni mabetanga poverty kana uchandi ni waisio imwe kana withi business kana mawia masongete undu bailite otio idango ni yuna ke mukomen ni withi we aweta kana elesia kana ndio na undu KPA itoza ina for managing managers alame dhitu me manage kisio chunendi amedho mayasya kana nimekwika ukunikilini kana kila kindu withie kikindelete bala chailite Mauvoo asuka idhan idangoni ya tamdatu ya the Daily Nation tukile nile idangoni ya monzani Mauvoo meko sa fresh storm at ABC as divisions depend nendi ani Mauvoo makonetienza ma ya usakwani na mivaka kwidwa kana yiwa na storm ingi mpya ta kwa nikandeni wa makomishona salame bokwenda yende na kwidwa yi deep kana yende na kwidwa yina uliku mwingi na indi nitwese kana chebukati no kwidwa aido moya wea medenya mibudo na indi biona nya ona kaunda na mboto moya wea ala meditwe meobo enamo meditwe mayona nya kwidwa mena waniko otondo kwa ile ebinda ya usakwani mwakani obalaboneki amama yasi awoni evitite unde evitite na indi senior umwe wa ABC ni nukotiye na asa chebukati and ABC CEO continue to operate with impunity and unilateral nende Mauvoo su ni dangoni oyu ya monza ingi dangoni ya monza anukati ya Mauvoo makoneti kanza nende governor wa county ya Tharaka-Nithi Muthoni Jugi ni withiwe Muthomi ni withiwe ailesia kana kanza ni ilite kwithwa ya declare national disaster nundu ni yethitwe yibinyi yando na komoa kwa rate yeyulu na etho ayasia kana muno masipitali alamendi niwa kana me level 5 ila sindi niwa county sina equipment itona kwithwa astona kwithwa CCC ya Mauvoo sina ni kwenda ni kana widi ni declare national disaster na level 5 kana masipitali alamendi niwa county na ma improve wa widi mundu abikia kubikabau ni watonya kwithwa atonya kuitwa na ni ambi yake ndano ethwa ena wosu ni ambi ya kuitwa kwa ibindani ila elite na atubia ene ndini kana widi mundu ni wethwa ayumilia kuscreen wa ni kana widi kendani kanza ya mukwata ni ethwa ya detectiwa kwa ibindani ila elite widi ndinoka kudetectiwa yina stage 4 kana stage itatonya kuitika kana ikomobinye ya muno wenda kusoma Mauvoo asune dangoni ya monza ya the Daily Nation.
Musaisa ithangu namba 10 ni yulu wa asei vala mekwasekana kisomo cha CBC ni expensive kwa oyu kumana na sindula sena sikwithu wasiitwa maskuluni na ende imeumya wetano kula kwa serikali itethesi ngalama isusi ya kisomo cha CBC kana ambao lange ngalama ilasi ambatanite na kisomo kiu tuithi ithangu namba 10 na ile ni yulu wa nzaiko cia imwana kaunti ya Laikipia valasi wetekana kana kwa miaka o kauta mivituku ni thitwe ya affectiwa ni munyao na nza ila ithitwe kuo na imwana mbingi ikethi wasikilela kana ikethi wa iteo kwata nzaiko undu violate na ende ithangu namba 13 ni Mauvoo Ala na usomea ma climate change na ende no ni Mauvoo Ala tena unengelele mayo luwa nthi ila sina ukwati ni sikwithi wasine tiiva nthi ila itena ukwati ngalama cia kumana angia anzeve na ende isu ni itina wakwithiwa na maonenania nthini wa nthi kauta na ende no metikilana kana ni maile kwibwa damages kula kwindi ila itena ukwati twisise thangu ni 12 ni Mauvoo makonetie mokwasia dead man walking na ende mundu ni mundume ukwasia kana weni wa declare dead na timuku na mbaga certificate na nisi yake SYOMBUA na indi amino sioka wiyani bala wethwa aithukoma etho aungamwa baitwikana kana claim wa wene muku na ya muteki ya muku ebinda yasa kwesa kudeclare kana kwesa kwikithia andu kana serikali we timu ku ni wewe wenda kusomea Mauvoo asuye ni thangu ni 12 na ingi thangu riu no bokwithia Mauvoo makonetie ula mwandiki wa Mauvoo wa Pakistan wethiwe owawa na indi twithi mongoni wa ithangu ya the Daily Nation ni Mauvoo makonetie teachers kana alimu kwithwa masuie kana mathakisi kwa ni kotini kumana na kila mekwasia kana alamo sete contract ya umanenga health kana ya umaita nimethitwe maimanenga shondi services na indi nimethiwe mendekethani kana withie nimetho ya bindua kana asuma manengete contract nimetho mabindua manenga ndwangi mathakitie kwa ni uko sinene kana withie TSC ndina sign contract isu na asume thitwe maimanenga maimaita ende mendekethani kana withie ni mabindua wa mane wa andu angi alame manenga services ila mekwenda wenda kusoma Mauvoo asu ni mongoni wa ithangu ya the Daily Nation. Mauvoo asu musesia no media ithangu namba 18 ithangu ya the Standard na ndi timinukile ithangu ni ya the Standard ni mawoni ma mwenende vala mwenende ukulwa kana ni weyombanite kuya ngima humanity na mbemba cia GMO na indi Georgina Kaluki ulani mutandithia ilobi ya cia wende ndena thina bora mutu ukethiwa wina mbesa nini we ndena thina ngia kasia Esther Wainaina ula ni mwikali wa Nakuru akasia baibata waene ndi kunewa leu umathwa kana leu ukumaete meisio mathayuni mo na indi mawoni asma ene ndi numeria thangu namba 17 musiesia wa Mushongo TV ni goto akamudia ukunikilitwa mathangu nda kusoma Mauvoo asu tondesonengelele no ipatie thangu ya the Daily Nation na the Standard ukesomea Mauvoo asu kwa withiano nitwale na mwende wa mutinda na kwani twa Veronicah SYOMBUA itinanda tikambuthu itulika kilunguni cha amuka wala tukuthatina ni cia maundu makonetie uvinduku wa nzeve na ni maundu meva tutona kwika ukethia nzeve ni twa mitungi na maundu ni masioka o ta tene katambo kwata utandithia